Gaafin itti aantu akka jettu obbaleetiin teenye takka dhalaan kun gartee walaloos illee numa baasaa wahillee ni gaafataa qur'aana illee ni qara'aa namoonni garii gartee sagaleen dhalaa kun oowraadhaa hin barbaachisu warra juu jira dubbiin tun akkami yaa gabritti rabbi sagalee intala muslima tan sidiinsii keeysatti waa gaafattu rabbiin sagalee sii سمي تربان قبادا دقه لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جئ رب اللين دبتي إن تلت مسلماتك قرآن قرأوا في وابرتوا في دعوانا مقولون واتكل الأوركان الرتنجو ورين أمو دلا دين برتوا في خير التواهم خان أدوي قدتني إفدوب ديبسا ربي إسان أومها صداتني warreen wallee fi shaggooyyee fi waa meeqa utaalurraan haasawan warri isaan irraa cinqatan dhalaa muslimaa tana dhalaa muslimaa cinquurra inna alladhiina fatanul mu'miniina wal mu'minaati jee rabbii walitti qabee dubbate rabbii isin uume sodaadhaa dhalaa muslimaa if duuban deebisina dhalaan hawaa baratu namallee hawa barsiisu seenaa nabii keenya keessatti deebi'a akka dhalaan asxaaboota beerran isaanii katti ilmii gaafatan akkatti nabii rabbii bira dhufatii ergamanii ergaatti geeysan seenaa baraddaa guyyaa tokkolleen deemii bakka tanarraa deemii nabii rabbii takkaa hin jenneeni guyyaa tokkollee dhiirti saxaabaa dhuftee nabii rabbiitti dhalaan keenya naashidaawaniiti sagalee ol fudhatan ja'anii guyyaa tokkolleen himanne duuba yaa warreen dhalaa muslimaarraa rakkina qabdan rabbi isin uume sodaadhuma jechaadhaan dhaamsa dhaamaaf